Sada ćemo da uradimo nekoliko položaja iz dečije joge sa Markom. Marko ima 14 godina, 8. razred, plavog kruga, aktivan je u sportu, košarka i odbojka. Ajmo, Marko, sad ćemo da probamo nekoliko pozicija. Prva pozicija je mačka. Mačka nam služi za donji deo leđa, za grudni koš, pravilno disanje i jako važno u razvoju da je kičma prava. I baš nam tu pomaže ova pozicija, također jača ruke. Udahnem i idemo u položaj polako, pas spuštene glave. Ovo je korektan položaj, može naravno mnogo bolje da se uradi, ali nemojte ni očekivati od sebe previše. Treba nekada vremena. Bitno je da jednostavno osjetimo istezanje listova, bedra. Idemo polako, pozicija zmije. Zmija nam pomaže ovdje da opustimo donji deo leđa, da bude što fleksibilniji. Ponovo otvara grudni koš. Izvučemo se malo. Tako je, dišem. Bravo. Tačno osjetimo istezanje stomaka i idemo pozicija zeca. Zec nam odmara sada ruke, aktivira međurebrene mišiće, opusti nam vrat, ruke i otvara potpuno karlicu. Tako. Znači u ovoj poziciji smo se lepo opustili. Ne radimo je samo ako imamo bolove u kolenima ili jaku blokadu u karlice. I nije nam udoban položaj, naravno. Idemo lagano, vratimo se u početnu poziciju. Udahnemo. Osjetimo telo, izdah, opustimo telo.